lami egameni laJesu Kristu inkosi ophilayo. Siyabonga uNkulunkulu aphina siphethe ukuthi sikwazi ukuthi sizohlangana sikwazi nokuthi sofakaza. This week uNkulunkulu uqhubekile futhi wasifundisa ukuthi sibe isibonelo. Indaba yethu iqale lapha ku 1 Timothy 4:12. This week is part 5b3. Its subtopic is ukukhula ekumazini uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Nasithola inkosi Jesu ibe isibonelo kithina ihamba ngokukhanya noma ilingwa kodwa yanqoba. So this week is today quality number 5. Bakhumbula abazalwane siqale quality number 1. So this week is quality number 5. Sifunda nge-positive influence. I-positive influence umuntu onjani? Umuntu oyi-positive influence umuntu inkambo yokuba isibonelo. Sithola ivesi lethu la this week John 8:12 la ukuthi then Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness but have the light of life. Okay. So umuntu oyi-positive influence umuntu ohamba kanjani? Kukho konke akwenzayo hayi ukuthi usuke ekuplanile kodwa ngokusizwa inkosi uJesu uyakwazi ukuthi abe positive influence ngendlela akhuluma ngayo kubantu, indlela ayenza ngayo izinto nokukhuthala. Masingabantu abasha kuyafuneka ukuthi sikhuthale kukho konke esikwenzayo and indlela esikhuluma ngayo kumele njalo sibe positive influence, singabi nolimo olubi noma sisheshe ukuthukuthela. So umuntu oyi-positive influence la ahamba khona ngokusizwa inkosi Jesu uba uthinta nabanye abantu ngoba uyi-positive influence la ekhona uba ukhanya. So kanjalo masihamba kwesinye isikhathi masiyi-positive influence asiboni ukuthi iphi effect siba kuyona kubantu. Sibone mhlawumbe omunye sefakazi ukuthi hayi ngasizwa usibani noma at your present uNkulunkulu uyakumela ngoba when is positive influence. For example mhlawumbe usemsebenzini or wherever you might be esikoleni kuyenzeka ukuthi mhlawumbe abantu bekhulume izinto out of your presence kube khona abakumelayo ukuthi cha uzibani ngeke azeyenze leyo nto leyo because wena uyi-positive influence. So uNkulunkulu bekakhuluma kakhulu levi ukuthi kukho konke esikwenzayo sizama ukuthi sibe positive influence kodwa asizenzeli thina. Kukho konke esikwenzayo sicela amandla kuNkosi uJesu nokuthi kwenzakalani ke mangabe kenzeka ukuthi mhlawumbe ubonile ukuthi la uhambe khona azange ube i-positive influence. Uyabuyela futhi uNkosi uJesu uphinde futhi uyihlanze sivume izono zethu siphinde futhi sibuyele uNkosi uJesu masiloku sihlambulule uyaqhubeka asivuselela sinika amandla amasha. So engikufundile nje lesuku ukuthi kukho konke esikwenzayo kumele sibe i-positive influence ngoba kanjalo siyashumayela ngokuba i-positive influence. Wena you might not know it but kuhlale kukhona abantu abakubhekile indlela ohamba ngayo. Ngaloko nje ngisuJesu Kristu inkosi.